Hei hi akas fani Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silin sang puya. Mizoram in than puya vot tla te chiar turin ruam manna ngor taka kalpui ani. Directorate of Ayush malak na in World Ayurveda Day voi riat na chu voin khan man ani. Prime Minister Narendra Modi chan voin khan Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami chu bia in silkira tunnel chima tang te chan chhuada na soipui. Voin khan New Delhi India Australia 2+2 dialogue voini na nei ani. Mizoram in than puya vot tla te chiar turin ro man nangor taka kalpuya ni a. CEO office atanga akas fani thudon danin voin thlang in December ni thum pathian ni vot chiar turin ro man na kalpui mek ani. Puan to thin angin vot chiar ni pathian ni wangin Mizoram political party te baka tlomai pol sang le zirlai pol in zom khom NGO coordination committee chuan vot chiar hun hi son turin Election Commission of India hnen angin na an siam to a ma se chan na an lo dong lova an ngen na in omzia anelo chuanung olo na lan tir po an tum ti an chweni heti lai hian vot chiar hun hi ECI lamin son tumna an iri lo wangin Mizoram election boipui tu te chuan December ni thum pathian nia vot chiar turin ma an meka counting hall po bot sai ni a tun kar ni somni pathum le ni somni pali hian district na training bot sai ani bokang ruwa manang chuan vot ta te hi December ni thum zinga tanga chiar tan turani a bial sang vot ta te chu an omna district khopuya azel chiarani ang mamita chuan bial pathum kolosipa bial pathum Aizawl bial sompani champhaya bial pathum serchipa bial pathum lungleya bial paruk longkaya bial pathum siha bial pahni saitola bial pathum baka khozole na thiela bial pakhat ve chiarani anga Mamit election officer tanga akas fani thon danin Mamit district chunga MLB pathuma vot ta te hi DC complex a chiar tu ni in hachek bial vot ta te chu Mamit DRDO conference hall a chiar tu ni in EVM vot ta te do kan pariata ale postal ballot vot ta chu do kan pakhata chiarani anga dampa bial vot ta te chu Mamit DC office DMNR sela chiar tu ni in EVM vot ta te do kan pariata ale postal ballot vot te do kan pakhata chiar turani ang Mamit bial vot ta te hi Mamit DC conference hall a chiarani anga EVM vot ta te do kan pakwa ale postal ballot vot chu do kan pahnia chiar ani don bok ani tundin hmuna Mamit district MLA bial pathuma hian postal ballot zare chumthum pakhat om to in alaron khenbel zel ani Mizoram lar sap hari babu kammam bate chuan voin khan kumsang ni somni pli chunga Mizoram chunga bank le financial institution te chol nei hun tura puanga nakuma chol hi ni somni panhi omdon ani ebril khata chuan bank te chu in hongma se mi puinol puitan dor theni donova an mani chunglam na tho tur poimo an thokang kalphung pa ngai ne sa to angin thatin inrin ni voi ni na le voi li na te po mi puitan bank dor thei ani lawang Central OMS Ruai tu tele Mizoram Journalist Association MJS Ruai tu te voin khan anin koma Rui ho do konga mlak dan turan soi ho Aizawl tui khotlanga Central OMA Committee Ruma anin komna thu soin Central OMA President Puaw Lalma chuan chuan Mizo ten damdoi angthovin zu an chiat puiti soin Aizawl khodai fem rangvamole phunchonga zu factory tam talutuk an vei thua soya pulalma chuan rui hlo ti hian drugs rilruwa alang lian thina hemi pi lama azu le anghong lampo ngai to angai ta viewati a rangvamole phunchonga zu factory tam talutuk chu aveiom le ani atibok Central OMA President chuan zu tha in tur muzolovin rangvamole phunchonga zu siaman in thina amaro chu heng hmuna zu siam na te hi na tlang neya ville de athang em ti chu an ngai to ti soin heti rol hemi puin an tlenem ti po ngai to tel atulani ati pulan ma chona soidan chuan tunla hin Mizorama heroina tam hlea tun ma hong khat man ani po hlo tlinga anin ngai line tuna chuan KZM man tur om tam to hlea Myanmar le Manipur boinrem changa ron mang an om thei awangin Manipur le Myanmar zo na thak hruai tu te chu namin pum khana le khongai narem changa ron man tum te chu dim doi ani don no thu shilshiat anni ati All India Cooperative Week voi som pasari na chu voin khan lungle District Cooperative Union Limited hola kharani Mizo Fed Chairman Pukero thangpuan man puin thupuyatan a role of cooperative in making India a rupees 5 trillion economy and SDG ti man ani Puro thangpuya chuan cooperative society manga masona chu India sarkar angai poimo ati a
PSCS te po lo nei tu le kun thok mani kut ke ezon dan dap tu te tan aron chop so saka hei hi man tangkai antum turani ati hetiloma hian channak angai ti soin mizo fet chuan mizoram sarkar atran puina sum adong ngai to lova chuti lai chu kumtin mizoram sarkar a cheng vebel che somni panga lai chia achung lut jok thina ti mizo fet noya shareholder zali velan oma petrol pump hi mun sang sanga som an nei ti soin tuna hian sang chal kon puile phunchonga boi pui me kan yati bok mizo fet chairman hian chungko zani pariat tan ezon na an siam sak mek ti soin hak zo zelan tumati up heti rol hian ramle nam ma so non cooperative movement man tangkai thiam chulati thua soibok eun han CEO puala len tonga chon aims and objective of PMVDY and cash account vondan asoifia ngala PMVDY noya ezona bul tan tu te tan sum le pa ya tan puina om dan ne first phase kalpoini to thu soim tuna chuan mun phia pickle sun hu le khom ma suit te po cooperative society ren khaten ho tling takin an kalpui me kani ati Health Department noya Directorate of Ayush malak na in World Ayurveda Day voire na chu voin khan kolasipa TS Loya Middle School manani World Ayurveda Day puala hunmana hian Kolasip District Hospital atangin Senior Medical Officer Ayush Dr. C Vanal Hempuya hovin Dr. le thoktu dangte thokchuakin TS Loya Middle School Ayurveda bot sai ani a SMO Dr. C Vanal Hempuya chon Ayurveda chungchang le Risel konga sia tur poi mo sang te soin zir lai kal khom te chu ril ru le tak sa risel nei tura anun phung le ele in uluk turina cha a District Hospital Kolasi pa Physical and Stress Management Instructor pualal mang Aizawl chuan zir lai te chu tak sa soi zoi poi mo na le tak sa soi zoi dan tur azir tir bok he huna hian a thlonen en tir na free clinic bo sa ngalani a mi som ko pare risel din mun en fian ni in a thlonin dam doi engemaw zat semani bok World Ayurveda Day hi kum sang ni chambur ka tang khan man tan ni im kum tin thu pui nei in October tha chon hulam emo November tha chon malama emo man ani thina kumin thu pui tan hian Ayurveda for one health Ayurveda for everyone on every day ti chu man ani ziak le chiar thiam to le sikul kalsun zo momal tolu te tana man tang kai tur critical life skills and occupational skills development model center chu vein khan ke fanga School Education Joint Director Pialan Tharina Hong he model center hi adult education malak ne na huam zinga basic literacy mainilo ziak le chiar thiam to le sikul kalchun zo mumal to lo baka khotang me pui zinga thiam na chi sang zirsun zom du te ta na malak na le khovel ma so na thang me kara zaw zo ka mi puin ezon na ngel het le ma so na tunlai mila an ne the na ma an la chho me ti pilan thare chun soya model center hian tre chi sang panga baking beauty culture pickle and jam making hair cutting na shoe and umbrella repairing te zir thei ani a critical life skill huanga hian heng tunlai bank kalphung le electronic transaction disaster management dan ne rai zir turin rohman na siamani a heng skill pat ni a training tur mi sommi te hi local level board ten an thang fel to ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puanani Prime Minister Narendra Modi chon ven khan Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami chu bia in silkera tunnel chima tang te chan chho dana soipui Prime Minister Modi chon sarkar lai puin chan chho na man ruale bungroma mo te apek thu soya sarkar lai puin state sarkar te thona zara chan chho na chu tlong taka tho ani tur thu soini Chief Minister Dhami hian Prime Minister Modi hen chan chho na tho dan kim chang ashil fi bok ani pon tongin Uttarakhand silkera tunnel chimatang te san so hengor taka tho mek zelani a lever chunga tang mi somli pakhat te an adam kim vek nia thu don ani Defense Minister Rajnath Singh le External Affairs Minister Dr. Chanchinthar Vein Khan Australia Defense Minister Richard Marles le Foreign Minister Penny Yong tenen New Delhi India Australia 2+2 dialogue voini na an mang Minister te hian ven himna ral thuam chungchang che za tuken an soya Rampan in Kara Thodun Shang le Khovel Thil Poimo Chungchang ate India Australia Comprehensive Strategic Partnership Tilandan Turte Ansoi Ho Ani India Australia 2+2 Ministerial Dialogue Masabari Kum Sang Somni Pakhat September Sopat Khan Nei Ani Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur Chon Vein Khan Goa International Film Festival of India IFA Voice of Mapalina Ahong Honain Kom hi Bambolima Shema Prasad Mukherjee Indoor Stadium an ni a tunchum IFA voice nga play na hian film zani som sari chho ani ang Chanchinthar seti tomna na tang pui
Mizoram in than pe vota de cheer turin ro manangor taka kalpuyani Directorate of Ayush Malak len World Ayurveda Day voiri na chu voin khan manani Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami chu bia in Silkara Tunnel chimatang te chan chuan dan asoi pui voin khan New Delhi India Australia 2+2 dialogue voin hi na nei ani chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani